naostrila. U Bosni se širila slična anegdota. Pošto su bile nestašice ulja, šećera, mlijeka i tako dalje, na nekoj prodavnici u muslimanskom mjestu neko je na radnji krupnim slovima napisao stiže šećer. A neko je to protumačio stiže šešelj, pošto ima dosta sličnosti u nazivu, i kao zavladala panika, svi se razbežali. I sad jednu anegdotu koju ja pričam ovdje u studiju, tužilaštvo koristi kao govor mržnje. To vam je slično onoj anegdoti o klanju zarđalim kaškama za cipele. Na pitanje televizijskog voditelja da li vi četnici još koljete, jer su partizani stalno četnicima kao neprijateljima sugerisali da su koljači. Ja duhovito odgovaram da koljemo, ali smo promijenili metode klanja. Umjesto nožem sad koljemo kaškom za cipele. I to zarđavom kašikom, da se ne zna da li je žrtva podlegla posljedicama klanja ili posljedicama tetanusa. E sad, tužilac koji to ništa ne razume, koji ne razume srpski nacionalni duh, koji ne vidi da je u pitanju anegdota, on to tumači bukvalistički i ide za svojom namerom slepo, ne konsultujući nikoga. Ovo je problem jednodimenzionalnih ličnosti kojima obiluje tužilaštvo. Srpski narod za takve jednodimenzionalne ljude kaže bukova glava. Kad neko ima bukovu glavu, onda on samo jednolinijski razmišlja i slepo se drži onog krutog stava s kojim je u startu krenuo. Nema ni razvoja misli, ni osjećaja za drugačija stanovišta. Jednodimenzionalne ličnosti mi znamo i socijalne psihologije kakve karakteristike imaju.